Бүгін Таксимни көргөзөм. Бул жер болсо метронун чыгышы. М2 Хажи Осман Yeni Kapı деген метронун линиясы өтөт. Бул жак болсо Истиклал жаддеси. Бренд магазиндери ушул жерде жайгашкан. Шоппинг кылсаңар ушул жерге келсеңер болот. Бул жерде болсо Ататүрктүн эстелиги. Жаңы мечит быйыл ачылды бул дагы. Бул жактан болсо туннель, ылдыйдан автобустар өтөт. Эминөнүнө, Лал-Элиге, Фатих ошол жактарга кетет автобустар. Могул жерде болсо Иш банкасынын жанында Кыргызстандын консулдугу ушул жерде жайгашкан. Бул жак парк. Билбегендер үчүн мынакей бул жерде Garanti банк, Иш банкасы, бул жерде консулдук. Кыргызстандын байрагы менен. Ал бул жактан болсо Хавайис Сабиха Gökçen аэропортуна кетип турган автобус. Таксимдеги жаңы ачылган мечит. Бул мечитти болсо Режеп Тайып Эрдоган Стамбулда мэр болуп турган учурунда ушул жерге мечит салам деп сөз берген экен. Канча жыл мурун, эми быйыл ачылышы болгон. Taksim'deki Atatürk'ün esteligi. İstiklal Caddesi'ne giriş. 50 göktün aralı. Kafe, restoran, magazin, butiklerin büt barı brendleri uşul geçedi. Hırçılar varken. Vay stilleri de orası. Tatlı satkan dükkan. Türk tatlıları. Baklava. Şurada da aynı şekilde öyle olunca hesaplar çorbaya dönüyor. Oraya gelmeyeceğim, buraya gelmeyeceğim. Ben geleceğim dünyaya nasıl satayım. Розничный сумка саткан бутиккен. Taksim'in simvolu bu. Tramvay. Bambi bu. Roznичный bu kiyim satkan dükkan. Uzak olsa
Kotan. Bu köçede bирок Türkiyanın bardык эле брендтери бар. Бизге танылган. Башка дагы Adidas, Zara, Nike бүт брендтер тапсаңар болот. Collins бар экен, Mango, Polo, Mado, кафе, ресторандарда толтура. Түнкү клубдар. H&M. Бұл жерде болса Демирөрөн деген торговый центр бар. Оның ішінде дағы толтыра брендтер бар. Бұл жерде болса Nike жаңа ашылды. Бұл жерде болса знаменитилердің мынандай естеліктері бар. İşte muzey var. Bugün Justin Bieber'ın giriş bir abi. Mojağı içken. Molgaysa aktörlü. Adını da bilmeyim. Bağları olsa ondayken. Bu Barış Manço öyle. Türklerin eski aktör. Bu ırkçı olsunday. Bu Rihanna. Жер кассасы екен. Музей карт өтпей бар сұрап көремін. Ичи. Бұл жерде ел көп жүрген үшін ызычу да көп болады. Мынтип полистер ар дайым рейд менен жүрүшөт. Текшерип карап. Безопасный эле принципи. Коркпой келип жүрө берсеңер болот. Бұл жақта болса Галатасарай хамамы дейді. Баня бар екен. Ушул жер менен түз кете берсеңер, где-то bir 500-600 метрден кийин Галата башнясына чыгасыңар. Андан ылдый түшсөңөр Каракөй Эминөнү. Трамвай келе атат. Бұл жерде болса полистер. Ел көп болған үшін бұл жерде ызычу да көп болады. Көп эле полистер бар. Мындай безопасный эле коркпой жүрө берсеңер болот. Ушул көчө барып Галатадан бүтөт дагы, Галатадан ылдый Каракөйгө түшүп кетсеңер болот. В основном бұл жерге шоппинг кылсаңар келсеңер болот. Магазиндер, бутиктер ушул жерде. Анан болсо түндөсү бұл жер аябай ызычу болот. Ночной клубтун баары ушул жерде жайгашкан. Бул жерде мурун негизи эскиден армяндардын мындай чиркөөлөр болгон экен. Азыр болсо адашпасам 3 же 4 армяндардын чиркөөсү бар бул жерде, Таксимде. Çamlıca'dan İstanbul'un görünüşü bu kartinka. Üsküdar'dan Sarayburnu. Son kartinkalar varken o жерде. İstanbul'da zakat son bu.
Kırmatkanda Bosfor'dan Cema Galata'nın üstünden görsünler. Marmara Denizi'nde vapurda son Balat Kariye Müzeyi bu. Ortaköy Galata Köprüsü. Dağlarına çıkayım dağlarına, bırak beni bırak, ölüm gitmez sorma. İstiklal Caddesi ушул жерден бүтөт мынакей. Бул жер болсо Галатская башня.